بسم الله الرحمن الرحيم قلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepenujite tuju Allah subhanahu wa ta'ala serta kapanalawante si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan ay kahinapusan Nabi pinaturun pito pereta bulak dunya para magawa kitibi ang bandalim lindem kaawam magdalim sahaya panghati para ngawinan kitibi ang bandalim kajawjanaan sin pagmaksi at magdalim kalimayahan sin pagkaan para ngawinan kitibi ang bansuleyab ebutnar ka jahannam magdalim sahaya surga ni sabab nin ga niya hinang janan pagkasikan te binarka we ga kite bitapagis we ni dugga duisab niya hinang janan pagkasikan te bisurga we ga kite bi taraak we ni. Limikian magsukur duisab kite biti akite bi makipagtipon-tipon balik puas amban yene kangga klas te bimian nagkulang maglabi hatu telu simana pagge kanya kitebi miaan ngayon sana bang memole haplahatin mole haplahat bang metuuhin hap me Madina hap me Dammam atau kemantungan ni pag syukurante si Allah Ta'ala hinti kitebi tibuuk balik ga niya ine dalam miaan kasalamatan dalam kahapan bang pain pineg tambah menambah yene niamat inin tunjuk kita bi kemun sampai mole kita bi haplahat tebi nakang upamanin niya amban kita bi binekkat nyawanin pege hatu tesulatin mia antu dalam Saudi subi mate na importantihin basta mate kita bi dok wapat kita bi bugto ene nyawalihanten bi atau akan bekat nyene nyawalihanten bi dialim pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala umat Islam menjadi miaan si tura tak bulak dunia ini kuene daran te subahat te bi duk bakas hatu te hinang suru maudu tu atau akan tura ta ulak dunya inin kalagihan te bi Qur'anin sababan pegge inin manual ten bi ye inin penhutan ten bi ye inin bitik ten bi bang me ibarat magpapower sohid yene lan sukat tuhut te bi yene Quran inin bang niya pasape niyaan megkerusyungan bang niya isab nuhut ni gay pasape gay pasapeha amban niya na Quran inin natantunin EIN magparuntunganin menjadi may umat Islam miyaan hangkanit te subahat ko sababan pegge ekatilew tura ta ulak dunya inin bang inen may kisigpit kitehin duk sumian kita mangkin sanyang may kisigpit kitehin bang kite pasape amban Quran makasanyang kitehin bang kite nuhut yene sin Quran baik
Pen Allah Ta'ala dalam Quran ni maha mulia. Tu pera tak bulak dunya inurungan ne kesigpitan yene siye me mapasape amban Quranin. Yene me siye menggete korein. Pen Allah Ta'ala hin mi'an wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bang niya pe inne pasape amban yene pag-agamaku. Bang niya pasape yene amban pinturuku. Bang niya pasape yene amban Qur'anku. Fa inna lahu benalnin pe inne si iye ma'isyatan dhanka yene kesigpitan yene keeluman mesigpitin. Bisan kau mekikite manusia alataan. Bisan kau mekikite manusia dayahan. Sehingga iye pasape yene amban parman Allah Ta'ala, amban yene pintur Allah Ta'ala, tantunin masih iyan nagkesigpitan aayan. Iyan subay inindananten bi may umat Islam. Nabang payaman tiri miyaan tura tak bulak dunya inin makasasairi pegbisarahanin kemon pasape amban Quran we miyaan may kesigpitan naway pinain may lahat Londonin, lahat USin, lahat may European, atawakan yene may simluwe musyrikin, yene may Yahudihin, siye kuwe itu mangantanan dalam dunya. We siye iin limaya, we siye iin alataan, we siye iin magkadayahan. Bang asal sa iri, pinain may kesigpitanin, miyaan mapasape amban Quranin. Bumbul dan buat ni pasape tu rata bulak dunya ini siye. No siye alataan. We siye miaan eka miaan kadayari tu rata bulak dunya ini. Bang payaman nu kue itu ini mangantanan dalam dunyahin miaan yene me almasunia. Yene me Freemason. Alenan dabang si bahasa Anggaris. Siye kue itu miaan mangantanan dalam dunia tu, may dapo KFC, may dapo McDo, may dapo Starbucks, may dapo kemon agen companies sasakatan, siya magantan niyan. Nafinain bang sa iri, bisaranun, we nagkesigpitan mapasapi amban ayat Allah Ta'ala, away siya sa iri. May umat Islam, umbol dem buwa, subay ingat duman aahin chawkatan ni dayahan way magkasanyangan ni. Duman chawkatan ni dayahan way magkasanyangan ni. Duman kasanyanganin si kadaya. Wallahi niya milyonary. Cuma buwa ga tadawhat ni kasanyanganin. Niya isab ni sayo wal binalik elewin puto pamangani aning dalam ubak, dalam pansing, ubus, miyaan mekin bang niya, nepegbese, angga nina, inasi-asi, pasainan, sa, tekite, no, PPIM, nen, amban niya, me, milyonarihin. Naman dyan, may umat Islam, subi ingat tumul ng buwak, duman chawkatan ni dayahan aahin na magkasanyangan. Iyan. Kerwenen, yene me alata binetad si siyere, peme elo ien wa Allah Ta'ala tudyo siye. Peme elo wa Allah Ta'ala tudyo siye. Pen Allah Ta'ala sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Lupe elo an kami ted pe inne yene me siye musyrikin, siga ta'alab wede. Dayahan yan, lahat yan. Miyaan dangkew may building siya lahat yan. Pagresano, linggo minted dahan jaway alinog may kasig 6.7, magnitude 6.7. Pagresano, dekidjak mata, lanyap, akante kew. Yene miyaan kadayari yan. Ubus, bankrupt, billion, agin, sa baban, yene alinog kitik kami yan.
peglesan hadja besuang binekkat wa Allah Ta'ala ini mekadayahin ya. Nabang niya tekiten udayahan bu'a pasape amban ayat Allah Ta'ala. Meksesong iye nemiya ang pasape nemiya ang meksesong kadayanin indanan nung tapit-tapit si iye kasigpitanin yun si ayan. Tapit-tapit so binekkat wa Allah Ta'ala iye miya ang keluman yun iyan yun kadaya iyan. Nandari may umat Islam hanggang na kita magpain besere na mapasate inayahan pese pegge isya duman kadayahin iyan kasanyanganin kiruenin bisan iyan si alataan peglesano linug mintende peglesano beliu mintende peglesano lasing mintende lanyap iyan may kadaya demiyaan pegge binetaran na jaya Allah Ta'ala sababan sige-sige pinadaya duk niya sababan ni miyaan mazhab iyan may aali menjadi umat Islam EIN kumpul dem buat turat tak mulak dunia ini bang niya megkesigpitan lune kesigpitan calata lune kesigpit dia dem pangatean tentu nenteen iyan alamat me pasape ambannya na Quran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang pasape iyan inurungan kesigpitan may kulang maglabi bang to istorihin to siya kuhin yene puente antara Turki duk Europe pege Turkihin den kepak si Europe den kepak si Asia magkulang maglabi hato ni si Asia ko itu kontinente Asia ni Turkihin natigas engineer yene miyaan dambua ini pinagsugpat wen antara Europe duk Asia yene puente si Turki miyaan baktul iyo hininang we Erdogan Presidente Turkihin, Prime Minister ya tagna. Nabangakahin puas miyaan tehilang ni ini puente ini. Miyaan paho engineer ini ang bandata puente rin magpakamati. Sa ingin ni taunin, sa ingin ni ilmunin, sa ingin ni budget yene kadaya, yene miyaan tedo nilay ang banyen ni project inantanan ni miyaan. Sa uwi tekeswa ni magpakamatay. Ga tekeswa ni kasanyanganin si kadaya. Niya dan buat dende miyaan si Amerika dayahan manamalan nagbisnis again kaya mo na bayan bisnis indok keswa ni wasa kasanyanganin miyaan si alata. Sampai tedok ko nepen ni kemon agen alatain ka kung magkasanyangan. Puwa ko pen na minda, ko te keswa ko kasanyanganin sinapsu. Agen ke mon isab ye na ko bangsahin, pendending ketestingan nene. Bakas mekira miyaan, bakas mekira bangsa miyaan, bakas mekira bangsa. Sampai miyaan tesulay ne ko, ye ne ke ikahan bangsahin. Garo pen na keswa ko kasanyangan. Namananin, duman kasanyanganin si me madyat inin, si me materials, yene, me tekitete iyan. Kasanyanganin yulu delem ate, me umat Islam. Subiyan iningatten bi. Niya, teranggal ko lewi delem mean YouTube, me kulang maglabi. Yene me magkahaga we mean yene dunya tebi itu pasad be duman likung duman likung pege dia yang pag diskasan pepian we dunya hin likung atau akan pasad pege magpain melikungin do yene me nasa yene me magantan me scientist yan ubus pe inde ko tepise para tak bulan naik kagay kahagan Sepise para tak bulan sampai kahagat me patta de dunya melikung luwe Photoshop ko hadja we inedit hadja. Nasindue magpain miyaan we dunya tu pasad asal duman likung. Allah wala mangin metohin laya pegegerobi meke kupur kita ru meke pegwa kita ban agama telu neke kinagat ten mapasarin atau akan melikungin. Naubos yan me tikad we dunya ini pasad
duman likung, niya lai si California, pampang, elenande tugulakin. Tugulak, ubus puasi tahik nih. Si California lang kung manamal pampang hili. Nasyahid dan nanti ini, miyaan, may kulang maglaban si California kay si United States basta si Amerika bang si Canada kay kulang periksa syahid ten la ipuenten nan chini pampang miyaan ina bahan milikanin bese sai ini miyaan ketika yene ke kakadayarin lai inagen agen we miyaan penno siwe sakafat penno siwe miaan yeni alata penno siwe bulawan silahat miaan ine bahan meaanin pabo ang bandata pampang mian magpakamati sampai hinapaan na we pulisin pampang miaan gay naman jari di pagrihalahan piknikan pagiwan pampang mian piknikan na ine bahan me pulis malihin inagpangan na mayahin gaya naman dyan, ipipagilian sa isang elewe nga niya, aparo si pampamiyaan, magpakamati. Naman dyan, may umat Islam, we say may aalay, bisi say ni kadayahin si siye, bisi say ni miyaan, kasanyangan, betad ni alatain si siye, we bisi wahandelay, may makaatan bahandi. Sababan, kasanyangan dari pengatian kay tadaw hatin niya. Nakuha na tasubahat tayo nilas petuukun. Miyaan tamanan ka mag-suicide dalam dunya. Duman kay umbul tel ambul duwe sila Japan. Sampai niya alay inalenan we gulangan miyaan suicide forest. Gulangan pagkamatayan. Wagi pagi kawa tahun dahatus bangkay agin atau kan peryawa ang banin ti kaysuwain lay magpakamati. Na ine Japanin. Payaman biwang ine bangsi ine pinihapihaten bi may panyap. May Japanan pinain. Na ilay sisiye teknolojihin. Ilay sisiye pag-develop indawayo kemon ne. Yene dalam dunya tu. Siya WIN sampai niya gulangan lai inalian wede suicide forest. Yene gulangan pagpakamatian egen kawa-kawa. Miyaan tahun hetusan bangkay ti kaswa malaihi. Bandayan si mananin kasanyanganin duman si kadaya. Nahangkan pin Allah Ta'ala, waman a'arada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan bangka. Bang niya pasape ang banpinturo ko. Dengan kami kaya luman sigpit. Ubus duman mana kaya luman sigpitin. We suwe ni hadja uyak binayo kinakan ng kawaele we sigpit ni kayo. We suwe ni hadja binuro kinakan ng kawaele we sigpit ni kayo. Kaya sigpitin bisan pe kayo dayahan, bisan pe kayo milyonari. Bang kanyaan nin pangatayan ten gay hinit, gay hetek may umat Islam. Tantunin tiin. Gay kontento. Gata daw hatay kasi niya ng milyonari. Nangkan na pen Rasulullahi. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Mu'afan fi jasadihi. Wa indahu qutu yawmihi. Faqad hizat lahu dunya bihadafiriha. Allahu Akbar. Bang niya pain ni ambal kaam tek kasalung-salungin. Manan doma salung-salung. Aminan fi sirbihi. Sanyang lupeglengan nin sanyang doha di pamilyanin. Mana ning ganang usa-usa akite. Wa indahu qutu yawmihi. Pende. Aminan fi sirbihi. Mu'afan fi jasadihi. Duksan yang pamaranan nen ga niya sakit-sakine ga niya makituwaye gaya sumampuk gaya meterugtul gaya me antitimbak gaya niya paatag si kalaatan bisan ini muafan fi jasadihi wa indahu qutu yawmihi duk makakan min telu delewin kok kahalan tebitu ini pen Rasulullah faqad hizat lahu dunya bihadafiriha. Kuro kantang tebelat siya dunya hinduk kemon ni pangaringan itu. Nabang tipon si kita ni mateluhin kasanya. Kahapamaranan. Ubus duk makakan. Kuro kantang tantan te natapat tangan te dunyahin.
Nasawe ga telesa tewe yene natapat tangan dati dunya tu pegge ga kita kontento. Nabto talwinin nabang milyonary na keu bang ekka ni sinu cuma gua sinu kangan duke upama pendoktori dake mangan mian tebelinu ne agin parkalain kemon cuma gua geta kakanu bakas benelinu ni ene me anu mian gana gunane sini walte pet kegunahan sinin cikau pengen doktor kau bang ne keu isab dayahan sinan upama bang pete ikut keu hadja mange pegresanu na ni muwasan motolun geru keu sanyang si paglahatmu pegua keu hadja randangi ambar lumanu pegresanu niat ni nimbak kau sampai agen-agen nencungi meglingalinga keu banggana rukeng musa kau sampai agen nen para nabu hadja suwe keu sinecurityhan pege niya musa kau tantan nune dunyali kemon cuma gua bangsa ini untuk kahalanten dia kita sanyang ini gunanya nabang upama sanyang neb dunyahin kahalanten lahatin duk dayahan duk kita isab ubus mian kemon na isab mian pente me parkala mian sikite cuma gua mian geru kita kontento ini gunanya duman kepein mian niya presidente tagna si mian North America sampai ginela iya tamanan miskin na presidente tamanan miskin na presidente naubos mian tinilaw bang ini reaction nin mian pag-inalinan kayo payne tamanan miskin na presidente bang Jose Mujica kemen bang Joseph Mujica ke yuro dalam YouTube atau dalam internet bang search bisa kan presidente ko itu penne alenande ko tamanan miskin ku presidente cuma gua gak penne telesaku ke miskini penne me miskini niya alata ne milyon ubus bayak nambah pe penne me miskini nabuto me umat Islam bisa ya pegge te pengen doan tebi yeni pemintangan kalade naman dari me umat Islam eri wal binelik belit te kuman sinili duman kasanyanganin si kadaya si alata si material yeni me inda bayu iu kasanyanganin deren pangatean bangke umet melila tuju Allah taala but pakaraja ye nuhut pinturuan fein Allah taala him alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub yene penne me magparatsayahin meg-imani duk yene sanyang pangatean den behettek pangatean den si pengesewan Allah taala behettek pangatean den si penuhut lancin Allah taala ala bi dzikrillah tatmainnul qulub wa duman ke peinne pengesep Allah taala hinduk yene penuhutlan Allah taala hin penuhut Qur'anin en makasanyang pangatian menjadi me umat Islam subi ingat tebi kowe nete subat mian kemon kita biginin kasanyangan tembiyo do dalam Quran nasama yang keme manusia aku itu kapasapi ang Quran. Ben Allah Ta'ala hinjaman tagna niya lelay nalinan si Mudar. Mian si Mudar ini kahaba magdakwa Rasulullahin mian dinapakali ahin si Quran duk magkasanyangan buat ne meli dem buat dancer duk singer tahu pengalang tahu pemansak dende bineli ne yene dancer duk singer ini ubus bang miaan Rasulullahin masampayan mea Al-Quran piningsu na wene singer ni
Yene duk dancer ne tahu ne mansak duk ngalang ne. Na iahin nakante kyo petipun yene si miaan pagkalangan ni miaan. Si yene dancer ne miaan. Nay peturun ayat Allah Ta'ala hin. Penne wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha wa fi udunayhi waqaran fabashshirhu bi'adzabin alim. Niya penne amban me manusia. Niya amban me manusia. Tu rata ulak dunia ini. Penne may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Atasan ne megsin, atasan ne meli yene me bisyara tebba sasab yene ko me kalangan dukko me singer ne miyaan dende miyaan liyudilla an sabilillah supaya ia pasapi amban ayat Allah Ta'ala. Bighairi ilmin. Siga penne dialim kaawam. Liyudilla an sabilillah bighairi ilm supaya ngelepas dine duk supaya pengelepas cewek ni. Pain Allah Ta'ala hin ulaika lahum adzabun muhin. Si manusia yene eddok repe me magpancak miyaan eddok repe yene me indabayu miyaan amban yene parman Allah Ta'ala lay niya pain ne si me aale azab mekedek desie. Wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Bang ne pain ne subahat si ayat Allah Ta'ala hin walla mustakbiran. Peteibi ruk magtakabbur yene amiyaan. Gine pakali si Quran Allah Ta'ala. Bisan do inakahan way makasanjangin Quranin gine pakali. Walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Patilahan ubus ko kantangga tekelene yene parman Allah Ta'ala le bisyara Allah Ta'ala hin pain yene Allahin wa fi udunaihi waqaran ubus sininsengan pewene tinginin awa may gibay pakarinin pabashshirhu bi'adzabin alim pekegun pain me aayam duk yene azab makalandu manamar pedes. Natamanan anyanya netura tak kulak dunya yene me agi pakare si Quran. Upama pinain megturungin si dende wajib, meghijabin si dende wajib yene suwe tabun ke mon aurat ni. Post no dalam Facebook. Dalam Facebook. Nasa mayam keu me si wol. Bang sine mengge megturung magbalay sekiananin. Tabiya sa isam, tabiya sa isam. Say kesebenaranin bisan pesi. Kau ne pinen kun gay ku patut inamahan aku tu masampai hadja. Pen Rasulullahin sinfani min ahli nar. Nia beri dua di dalam narka. Tumpukan di dalam narka. Isa'nin qaumun lahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yene me kauman penne niya lewat de kantan engko sapi ngeluwak manusia hadjaga na ujung pohon ni. Nabang me kue itu yene besi magsagna mepete manusia hadjaga na ujung pohon ni. Wanisaun dok yene penne si kedua tunggu narka wanisaun yene dende kasiat yene megsemmek isam Arya cuma gua megkuantang mana nen keked malamalan yene semmek ni nah ini ko me usuk ko itu iu dani kita mian mayang paling yene ko me usuk ko itu iu Ma'ilat tafsiran Ma'ilat ini Ma'ilat yene pasape amban ayat Allah Ta'ala pasape amban pintur Allah Ta'ala. Kedua mana Ma'ilat yene bang lumengan lunuk mana malad mananen ngerod pe ngembot pe yene bang lumengan murung forma tujuh yene kelelahan ngeddo yene miaan
Bang me kue itu situation te, ngedok me comment, ngedok me like. Dia rin Facebook. Te biasa mian. Janggang pipi tu. Kasiatun ariatun mailat mumilat. Gepe tumanan suwe pe mo sewe ni. Suwe pe ngabi sewe ni me kinang parkala hinginang niyan. Ulaika ruusun nakasni matil bukhtil ma'ila. Bure pe bukok den sinimbong pen Rasulullah ko kantang puyaw unta. Tenu mi ke puyaw unta puyaw na kiyo bugol na si bukot lo. Nabure pe bukok den sinaili. Ko kantang elum Rasulullah ko itu ni pat yene me ke pong tinehan te wala maglabaran tekitete. Kaisa nen megsem me ke bumeg kwantang keket pente. Ubus ngerod pe gepe tumanam magay mo sewe na bune pe megsimbong ge bisan megturong. Hininang ko kantang puyaw unta ina tumbas me ali me dendeien. Ulaika la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Me aali me dendeli ge makasek surga. Wa la yajidna rihaha. Duk ge dapat ke surga. Bisan bengi-bengi surga, bisan hamut surga, gete ukde. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu fi masirati kadza wa kadza. Ubus antara nem yene ruk bengi surga ali lengan tala manamalan na umat Islam. Tala manamal antara yene dende me mengge megturung ini ruk bengi surga ali. Nah, basano ini. Basano inin si bangsa ti kue itu. Basano inin atau akan pos nu inin si kerendahan ti kue itu. Kue keu kantang tetimbak duk armalay. Pinopot-potan ke bang wesi inata, bang wesi siya kinuriani buga unsa sewe eri. Buiru peneheng-dehengan diri. Buka kita isap bakas me tengkewan dia buka kita isap bakas me nganya siya. Numay mo umat Islam to happy kay kung bakas me nganya sa hadis Rasulullah ayat Allah Taala pinasampay. Na may manusia inin bang pinasampayan ayat bugay pakale. Wa man adlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih fa'arada anha. Wa nasiya ma qaddamat yada. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al-'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Wa man adlam tamanan jahalis netura ta ulak dunya ini. Tamanan beti anyanya netura tak ulak dunia ini. Tamanan hengeg netura tak ulak dunia ini. Tamanan pinga netura tak ulak dunia ini. Tamanan kemon nebewan terniakan pepihun bine. Tamanan bulau, tamanan jauh tura tak ulak dunia ini. Mimman dhukkira bi ayati rabbih. Yene manusia pineseban duk ayat Allah Taala. Fa'arada anha bune petiwas. Bune petungkilang. Bune ngama, bune mepot. Pero Allah Ta'ala wa idza tutla alaihim ayatuna bayyina ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar yakaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina. Bakte subahat pen Allahin sisi ayat Allah Ta'ala hin tekitenu si pebayhuan de si peluehan de astel manamalan mepot. Beheren ko kantang muli manuk tetihub. Memopot-mopotannya ni memese manciahi. Yakaduna yastuna bil ladina yatluna alaihim ayatin. Kinagenden jajjag yene memisara ayat Allah Taala hidup pelehan dari. Kabayaan den mate yene memese manciahi. Jejjenu we pekan gay mate we pekan gay tuwag we itu kami nataki. Kainin na misara yene kafirin bang pinasara ayat Allah. Nasinduin nga maape. Na ini tumbas ne. Qul afaw nabbiukum bi syarrin min dzalikum. Qul afaw nabbiukum bi syarrin min dzalikum an-nar wa'adahu Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Ge kakambaya tuanku pen akahan Muhammad me ayan
Yene sobra pe amban hinang biyan bangge kam pereheng wane nopot iyan gikam pakali sa ayat Allah Ta'ala pemuliaan bin narka. Wa'ada Allahu alladhina kafar wa bi'sal masir penugata si Messi amana naggainduk sa latlat na pemuliaan. Na continue ta sa ayat kahfi miyaan penne wa man allamu mimman dhukkira bi ayati rabbih fa'arada anha ubus petungkilang ang ayat Allah Ta'ala wa nasiya ma qaddamat yada ubus te keipat neneyene bakas miyaan hinang ne miyan bakas petungkilang ne miyan gat te alam we tek kas elew kiamat te sulat lay kemon elewinin bakas pagpekiked nun elewinin bakas pagbalay nun elewinin bakas yene penuga nun bakas elewinin yene penugge nun may matisam te subahatan kemon si ayat Allah Ta'ala tekkalis us te keipat ne ni wa nasiya ma qaddamat yada Ben Allah Ta'ala hin inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu. Me manusia yene me menggay mapakalimyaan si ayat Allah Ta'ala miyahan. Yene mapinasiban parman Allah Ta'ala patli kami ni pengatian den pen Allah Ta'ala hin. Ja'alna fi qulubihim akinnatan ay yafqahu sampai bang ni pesiban mo balik-balik pe kau menggay makapahamin. Gini siya makapaham balik-balik pe kau miyaan gaysab nuhut usok pinain, gaysab nuhut inin na usok kuetuhin. Niya, elew ili, jacket sigaleri, tapi kami astagfirullah lagi. Oh, teman itu putuk. Habis putuk dinagangan jacket itu. Patah aku. Nain na usok kuetuhin. May na usok kuetuhin, may generetan nan si inin. Uwas si dendepe. Amen. Uwas makasalain pe, atawakan na pediin pe, inasik pe bang sate, uwas bang peges mo. Subay si 1970, peten na hainin ngayon hut uso pinain. May umat Islam. Dumanap kita way ngayon hut uso. Sumabuwa, tinuhutin, kaya mo makapagkat pag-aramatin. Dumanap kita way ngayon manjari ngalikat si Bisaya. Menjadi kita ngelit kat si bisa pagi si me Christian pagi ini me sasakatan rinay belanten ini isad me lepuhan pegbelahanten me China kemon me Japan kemon makasagin kita nged doang banan sampai problematin ini dok te binetukanin ini me makapagkat pag-aramatin ini dok ten baktabot malam New Year dahil penget tup shotgun iyakanin ang banda po pakaradyanin bi makasalah kita inong na ini problem na sampai bang siya pinaiseban miyan gini siya makapaham gini tayo maari mingkal hadja si pangatian ni Peseb Allah Ta'ala akin ayyafqahu wa fi adanihim wa qara'us bettaran kami ni pen Allahin sen-sen tingirin Allah mahugagain ba umabot ni level may manusiain sa ini diba asal ganta ilepas ni Allah Ta'ala naruman kapay mukaddimah may yahdihillahu fala mudilla la bang niya tinuan wa Allah fala mudilla la gani na may kalepas iya wa may yudlilhu fala hadiya bang niya isat ilepas wa Allah Ta'ala ga ni na may kahidayatan si bisan pehatu di katon Usman Mangkabu bisan pehatu miyaan yene kemon ni kelomaan bisan pehatu sudais tek kasi kau mengharap dia bangkan ta ilepas ni wa Allah Ta'ala gini kehidayatan sa marama. Niya ni senceng cinteng ini. O fi adani maqal. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abada mea ini. Bang baon me tujuh kahapan falayahtadu gini sa kehidayatan sa marama. Bayak kita umabot level ten bisa ini. Napain Allah Ta'ala wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Kay para Tuhan nun dapu ampun duk pangangampun duk dapu ase. Law yuakhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul bang bakas si inazab yene si kekehinan le ko itulay pekwe itune ni azabin ballahum maw'idun sumagwa niya penne waktu ne pen Allah Ta'ala niya waktu ne masih pinetek kasi minainin azabin ballahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila bang ne pinetek kasi si azabin la yajidu min dunihi maw'ila ga ne niya te kiswa re palahagan bisan tuman
payaman bi. Me linug yene me saplag dalam dunia tu isa alamat dalam kiamat. Mula-mula nih sampai siapa maksiat akhir. Kue itu dalam Manila niya sung kinagad-agad pende the big one. Yene tamanan haji estimated basagan linug ini 9.7. 9.7. Ubus megbuo tsunami ini 2 metro. Goyak langken sen galang ke 2 metro hin. Ampan bulak manggeme to mapalangihin duk bisa na to mapalangihin na. Na sampai ni anak ko itu me pegua yene ko me inatinin me orfish me an ina ko ini me trangko ka tawa trungko Allah alam manginalin. Ubus me kenainin me an delem tahik ubus delem tedas tahik manamalan gay peten na si kababewan. Na ubus me kulang maglabi bang iya ili bang to pantawa sa kumiaan me de kilometro dembuak kilometro palalim pediawa yene peten na me orfish yene me trangko inin. Na kuwa itu dalam Pilipinas sigi-sigi pegua yene me orfish ini duman kita megnujum-nujum sa pegge bang sengya tek kalinu pende ko miaan bekeles sa dehelu yene dalam tahikin sababan pege bulak lo dalam tahiklu na bekeles sa dehelu na bang pagua mea ini pahali siyang banyene telesare di awa bulakle na pege zaman 2011 si Japan dahil man petek kalinugin pegua dahil yene me kekenan inin na us yene linug begitek kacunami sisi ay na dalam Pilipinas ko mian saili nawawalan bang too lagob ay nan me invento na pegedi mian pain me filbox si anuhin si lahate nasa katagnaan na diilew di bangin nilay 4.5 si Davao linug dok katagnaan ne yene me palabele miya na terus si Manadarin si Surigao na me linuginin na umat Islam gana pangagbang te iya seddi malingkan subi kita balik ke parman Allah Ta'ala pag-eron magantan mulakin Allah eron magjudjo mulakin Allah labang kita balik miyaan hap parman ne hap Quran ne kita ini miyaan binsana ne nasak payaman tabi kajahalisan dalam Pilipinas miyaan. Dari kita Pilipinas hap basilan kita. Payaman bi kokolisap dalam basilan miyaan. Kokolisap dalam lahat tabi. Ti harus abdo bakas dalam miyaan lahat. Tag na si Santa Clara, tag na si Kapatagan. Kung itu sampai dalam Albarca sampai gana na makarara kung itu mangan beteng. Gana na makarara kung itu mangan beteng. Pwede bakas tinambal. Ini yang dumankan azab aman Allah Ta'ala. Akan tekam kokolisap. Yene kokolisap mepetek kasilahatin. Bakas sinurbay ko ang bandata helikopter. Kinamera dok ini ada mikroskop ke. Me kita me diki-diki lu, me virus lu. Gate kita lahingin. Hawa banis yene kokolisap. Anu ini kokolisap miyaan. Hawa banis ini. Na sulian bimeg motor ko po habang ka vacation si basilan me mapasampang si kaam me mapasik delen matalu kulisap iya. Nabagasan si Norway ang bandiat helikopter di ko tekitel hingin hawa banis niya. Sino de po pakarajaan niyan magpetek kami pakarajaan niya. Sino? Banggi Allah Ta'ala kin. Naway isab gai. Binibuwa ni Allah Ta'ala. Ubus gebisan magzakat. Pagtilo bang piye balihanan lama. Puas gas tuling piyo. Ga bakas magsyukur. Nay nagwanin. Sige. Ga bakas magsyukur. Kaya panbasa alhamdulillah niya isab debelian puas. Niya isab dakakanan puto niya debelian dawin tebbo. Sabi ka niya naglamah puas gas tuling piyo. Gi magsyukur. Umi kita gay pinatekkahan may sa ingin may umat Islam. Yun may pagkala. Azab yan ang Allah Ta'ala. Nawa, penallahin, balawm huwa idul lagi jidu min dunihi maulud.
Wa tilkal qura ahlaknahum. Yai kauman azab kami pe in Allahin. Lama zalamu si waktu si anyaya. Saya bentuk panganyaya rin. Si waktu si pasapi ang pintu Allah Ta'ala. Nabis tahu, dakam mag-anak sin sa kelman di malahati. Dakam magpapate igen elew-elew na magbono di lahat. Dakam megsyabu sumakuha payaman tibanis ni rulung di lahati. Dakam kaya ne pakaradyaan turat akulak dunya megturong kami dendehin sumakuha payaman bikibelatan kabalayan bang ine dilem ini mian may bangsa siriyan. Napin Allah wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam. Yai me kauman azab kami si waktu sianyanya. Waja'alna limahlikihim mawa'ida. Pinangan kami pemincana si liwak. Pandak ko. Pandak teh kasanyangan ten yulubang kita bi mutpanan Allah Ta'ala penallahin walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yini si magparat saya ubus ga segetan ni pamarat saya rin duk kerupangan duk pag syirik duk maksiat duk anyanya ulaika lahumul aman. Siya ni inulungan kasanyangan bisan pegaan niya alata kasanyangan cikite. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun duk siya ni kehidayatan. Menjadi umat Islam ili tapikten bisi kuap-kuap itu. Nabilang pagtagnaan dasa ku amahan lain kikiti. Narasa kam ngama may pong tinai dari Facebook lu upama na talaray nasal sa ili pe bisyara Allah Ta'ala sa ili mian inebini bisyara Rasulullah so may pinasaplag naraka magpaing may tumuon siya kuhin bang bisyara Allah Ta'ala atawakan bang bisyara Rasulullah hindo tumuon niyan wakan pagmanakon ga tumuon sa bang bisyara Allah rubo tumuon pagmanakon so may kahagante da wasa wa ga tumuon siya kuhin pen mutanabbi wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afathul fahmus saqim pihad japain ne ngendewa an bisyara to ini kau hati pun gak tuis mamayam ni sababan pegge salah pemaham ni pin mutanabbi naman jari nabang metoohin do nanimut-nimut kita bimibegan ni bang upamanin bangga metoohin namban aku pegge kulang pa ilmu kun manusia ruku miaan magkamali magkasala na subeili anan tebi pegge amban syaitan ien makuku kamaapan cika kemon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.